mo wale la mo wa I da wodi ya la fai ka ko fa so la ma ko fai fa so ya tu sa yo isi mata upulo lo to la ma to wa fia ni so vai ngol fa so mata upu ya so no ma ya ile fionga ile taita yo ri tuangai e wor ko ngangu ka ko pa mia le ngai le mo fa fo ma ya le ko lo langi ai fa ka uswa ile ngirisi. Direct statements from opposition leader Tula Epa, article named Avoid Statements in English, Tula Epa urges Prime Minister. Tula Epa made the comments on a broadcast featured on Facebook on Sunday. Tula Epa said Laulia Maliatoa's message of sympathy for those killed at the Bondi shooting was an embarrassment to all Samoans. I'm embarrassed because the world would mock us, thinking the leaders of Samoa are stupid. I urge Laulia Maliatoa to please speak in Samoan and let your advisors and employees translate your statements in English, he said. Tula Epa said this also happens in some church ministers. Even though there are no Palangis in church, they still speak English and the grammar is awful. Please, that is my advice to the PM. Try to avoid speaking English and use our own language. So my question is, why is he himself embarrassed if English is not his language? All of city. Why does Kuila Epa embarrassed for? Why is he ma if he himself declares English is not our language? If I feel mai le o se mea kau oi, e ke mai le o sa me ko kingo. E ka kaunga e ma onga o lau me ko kingo, ai e ke vale ai fai. That's what you call ma. That's right. Yes. If I feel o ma pe a fai le o se America. If I feel o ma pe a fai le o se Palangi. Ai e makua yo ma pe a fai o a o Samoa. Ai le fai ngo fai le me ka kau pakingo ya kia. Yeah. La unga kiro ya me. Well, al bemo mo ko ngana ku le po le nganga le ku. Nganga Samoa po fe la ko nganga fai le ku ka ngoi mo ka ko fa nganga. O ringi si ele lo se poco se ingresi ai le ingresi e fa a popo ile ka mai mala o ngaka ai ele fa pe a poco ya le ngangwa ka wo ho la le wo makalas o ya o lo mari ngangu le ya sa mo akol mo ka fa. Yeah. It's also a message to the people that it was affected, so it has to be said in English as well. He can't speak Samoan to them. That's a good point, Hannah. Afeki ya kangaka. Well, the majority of them not only Palangi but the Middle East, Lebanese, and all these nai kangaka mai all the Middle East. It doesn't make any sense to speak to them. Afa Samoa la auritulo afa Samoa ya mara mai la kangaka. Au tangata fo yang afeki. Ele ngi Palangi fo ele o sela ko nganga fo ile ngirisi. So le telo o e te le ta tu te tala ino ta pule pe asuma ia tu le ai ke lo e fengo fe ko mama pe ngangula uri lo pule pe fa lo ye tole o mai mo ngalo i ke apula mera ka sei uma su e mai Oscar ia se ngango ku le pa sei tau su e me po i se ngango vele ko inga se ka ko va vai ai o ngango mua ile te le tato langa le kako fai amurola le suni ole se senga voile le senga voile Asiata mai fa fonga Samoa ole ngango kule ole ngango kusi elanga CEO po se singa kusinga mai kusi la unga la uri ole ngango la uri maria ko longa ya ngango sa longa loko from his heart from his elise ngango si de pun ngango ka sa longa loko lo ngango kusi ka sa foi ka wala ngal benga le foi kule pa kusi ka sa foi ka ngango le ki me ngofo masui pa the structure le olanga la unga kusi mai fa elise ka le la unga si ke aula ye fengo fe kungu ma blom langa fa ngolongo le fonga pa perkangia ya laud mariko e fengo ma walanga fengo fie Samoa o mamra ka fo ye ngoma ko ngangule pe fo ka ko ni e fengo fie ma mamra ye pa langi maudi ngango ka ko Samoa lango fa longo pe broken pe a ka sia fa longo ma ai na fa tala noa e 60 minutes Australia tu lepa o se fa tala noanga na uma e alu le Palangi malau upu na fa nga le Palangi
ole matua prophetic. Prophetic. Oh, bunga sorry. O punga pa ma palangin ngango. Ele ifai le ala ka ko lola, le ala ka lola nga ma lola oi. Ma ro Samoa. Ua lau e palangi. Le prophetic. O oi. Io e. Le ka ko sorry. O palangi describing al menga. O le palangi nga describing oi. You're pathetic. That's from the 60-minute. Ale ma fo le ngango Samoa. E ka kaula nga maro nga ma oi. Mama ko my whole nation of Samoa. Wa ka ko mama ua sau le palangi lau le prophetic o le kai. O au ngango mau e kele aku au i ro e. O ringa la le o te whai atuai. Ngangu oe lau e palangi le perfetiko oe mama umai ka ko e ka kaulang ka ko mama men nga. Ai ngangu la audi. Po le hare ka ungo langa le accent ka malo langa ko ingai pi ka usau e malanga British accent nga. Po le ala le saura ngangu la audi. Ai grateful loko ka ngakale nga afia. Vai. Po le malea. Ele ila uala e se palangi le perfetiko ngangu la audi. A oe ngalau. Vai la le anga o le mea lea leo ke whai akua. O te ofo ha ure nei toe ina. Ua le toe ina i le nei tu ainga toe ina. Ele na. Mo tato vai tato iai. Ia a walu ngei le rau kanga su e akua. Ia vai la iai le wai vavea o mea AI. Can you explain what prophetic means to me? Yeah, vai la iai le rau kanga vai so mai runga. Miserably inadequate of very low standard. Vai technology there. Vai the media so mai. You don't need an assistant. You just have your AI. Vai la ko ye. Vai thank you AI. Vai. Vai o longo winga in other words all pathetic. Very low standard. O lau interview na lenga fai 60 minutes. It's very low. It's a very low standard. Oh my God, boy. Very great. Ya, oleh Aamu sisi rau kini ngalang kawang sau kuda epalela sa. Oi. Ekali dengan ngok kuda epale. Ya nga. Etona. Ya. Ana. Le atawa sofir ngalo ya na fa umamele Si le wala nga le makau le nga fia fo ile fonga le bia ko fa fa. Ele ai masanga merenga lo ke fo fa wa insi ko e fa nga fa o palangi langa ke ro ka ko pu ma malama pa da fa fa sa mo ko ka mo palangi me ba ma malama ka mo kilai ki ma la ko ko o sa mo so de wo ke le ka ko fa fo so de ya. Me fa nga le fa mo ka ngangu fa isi kai. Si fa mo merka mengangu da ko inga langa de si fa mo. Kamo ma mangua e ka ua ngengi usila le pathetic. Ai ka ua I o America le pathetic. Ai ka ua I o perkangi le pathetic. Fai mo mengangu da ko inga stui, fai mengangu da ko inga stui. Two men, one question. Where has all the tsunami money gone? That's at the heart of this confrontation between Samoa's Prime Minister, Tuilaipa Aiono Lupe Soliai Sailele Malielengaoi and journalist John Campbell. Look, you cheated the Deputy Prime Minister and... We did not, Prime Minister. We did not. It's not the first time this question has been asked. Tangata Pasifika put it to the Prime Minister earlier this year when there were complaints about the slow response to housing needs. You cheated on the deputy and lost lamb no mafiko. But tu vai o me la o me ka unga ka ko mama. Afia fa filo ya tu man ile suga tu ile ebra. Uso di o mali to ile tu ile pesa ile. A o tu ile eba fa fitei suwa.
o le whaatonu ma le pulisili o le tātou porukalame longo a fo i le tutua mai LA, Los Angeles i California, ma lo tele o Amerika. Le siu foko le tae au fo. Ia, ua mātou whatasi, mō le taimi lona lua. Ia, ai mō le urua i taimi mā unei i le tātou studio. Ia, wala ngai le fau le songa tu le pailunga le tauta ia ai te le lau fo taimi mai e som. Ia, ai mō le taimi lona lua le tātou ofisa au tua o whai malanga mai ai whatalofa. Whawhele ia tu, songa le usoli e mari toa, tu le pa whaafteisua, ia, whamalo atu le pale, ia isi o mātou watu nuu, ia, tau mawhai o Aotearoa. Ia, le nganga fia ma le nganga whaaftai, nei fwoi lau ma se avano wha auro ua usau whai don teimi lona lua. Ia, e moni au o le uroi teimi whaatasi mani i lau tō whae vai malai. Ia, o le fofonga o le pōrkalame o le teitai o le tātou pōrkalame longo a le tau teiae. Ia, ua longo a i tu e fia o le nei lalolangi. Ia, tena ni fwoi taftafane o le sunga. Le fionga le whianga inga tu tasi Samoa. Le sunga i le lau i le ataua, le taua. Ia, mau fwoi le nei avanoa. Tātou te toe whasoai. Ia inisi fo i o whanongono mai o tō tari o tari o a fo i mata upu o anga iai le tātou. Ia whataro whatu Samoa, whataro whatu lo sunga te tai o tātou pōkalame i le nei vaenga reso. Malo whaftai langa leo le tua, ia o le vai atu suro le tino o lo whafowina lo malosi le taimi ma le taimi pe o tau vai atu fato a whae au waso ai pe o tau lusi mailo pe lau e te lo po le meo e koleni po le mea o le misia o le fatua matulanga o le maftanga ma le whenga malanga le nā tōnua o e mo io e o lo fuita ita e tasi al tinau tamaiti oi o e tau alana mea rena pe te tau tilonga i le a kore po io te tau whai a whata i te mai i nei fui tū rangi o lo e pa wale o le teimi tau te teresa o ile o wari ianga o rumorke ia whaftai o le ua pale ma whiwhianga o le loto mo lewa noa o vai mai nei nisi o teimi e tau malolo isia ma tau maliu mana i vaenga fo i o le tau tua upu ia o le whai atu le lua o whatu maana ia e le awa i le lau le le ia o whiwhia o le tatou e te tau mai o le mātou te whaasoa i tasi o tātou news update na afta pena mai e le awhine ia hana o le tūlanga fo i lea o le mata upu lea i le saunoanga le wa o mai e le teitai o le tuangai sa pale mia i tausanga i tele ma whapea mai e le kakaunga koe o le alava i lana whaalongo wa i lau whaalongo ta ilo se lu whaafonga no tu aru tu e blame o tu e whaalongo longo i le wha mai senga na mai e le fionga pale mia lau le mali toma nothing wrong absolutely nothing wrong with it ile tangata fo ile le whaafonga ma le mawhauwhau e le lei ma le loko e mama I receive mai e le palangi po tangata ia lena avatu le message le ele tau matea o life Afrikai o la tau loto pasisi o la tau lima mfaftai mai le pare mio Samoa tusa po le alfa leonga upu ele po le kangaka le leonga a o le nganga nga momori mai a o le fa kausua ia ile sa avea makai mo fai mai ele te tau na o le mama tu o Samoa mama tu o la sa vai ngala ka ko mama ile me o no mama se mai so fina ngano lo sunga tu lepo o te le lopo nga fiore la langi o te mai o roa nganga whaftai i le tua pe tuai pe vave a ua maua vanoe ave ai ia se whamisenga pe lea wharinga ngana ave ai i lau lea vava ai maso lea taratununga so se mea tau tala i le toina nei ma se mea toi sao e le ai ma se ma faufaunga i tu atu o mea tarano i le toina le o toi sao na o mea se la vaisea tau te fiu a sa ili le ataua ma
Asiata. Na o mea ia to ina lea. Na o mea vai ai ma fofonga o lea tunu. A o se upu lava o se tala noa mai I se me mau ai se ma fofonga le lei ma le solonga I luma o tatou atunu. Mero te tonu au ia e mau wai le taimi tatou te toe whaalongolongo I le tu inga tangata soifua whapene. Ma whaloalo siatu. Ia alea taua. E lua mea sao mga kuinga o makamaka ile I tsaunga kulepa ma le whakaronga mea momua. Whapepra mo koe whaieringi whaamaisenga o le mga pasi kai. Aka ko mo ko le kai min ko por favor vele. O le pisi o par mia mo malanga le ka penge ka mala ko fa le foka mo lao. Foka mo lao. E fa ese fa maisenga le arkai kai. Longo lua. E fei kai le fa palangi o le. O foka ngole. O fa maisenga. Ai le pese kusi. O le kusi. Ngal par mia mo ka penga fa ka wai. O le fa maisenga le nga fa lungo la fa pengi. O la wa ka lungo o kivia a fongi Australia which o laua o sidia ko kelo kangaka mora ko lor fa mai sengar kai kai ele la se meleanga el ngang le se meleanga kai ela nga leanga ngang o le loko leanga o kulepa ela nga leanga kai o loko leanga o la kuskala ma lo fa tai ole nganga le tau mo li mai ele toe ina e wana ta faiatu ole nganga foi le Olona mafau lava isi to ina o ia fato o la nga mai to olona mafau fa pe o ia tai tai olona mafau fa tai tai olona upu fa ngai no upu le a wale to ia na fia I mafai au mo sa o mafai au lana fa tai tai ngare na fa bai foi au e ringi para langi loku ai fenga ngui fua mtulang ole winga la fa metalanga o makuale ai se sila ko inga I fanga u ye fanga ngau nei tamai ti o so fuanga nei le wa pailinko wa e fa yo lo kalanga e sa langa o ka ko mo Samoa ai e kingo I Samoa ko lo pa u Samoa langu I Samoa ai le fa tu ma tele na male la ina le to lo le fine ya el tau sala ya hana le no mo ngi o Samoa uri Samoa ka ma Samoa kinga kulo ai o to inga ia ta mo fai au ke tai le nga fa perkangia ma inga ia o le savari ale fu fa ale nga inga longo inga pe discriminate umaya ia male hango ai fanga o le la le o la ofisilia va tu so no finanga ona me ele to inga to ina ele to popole ni tupulanga la lo va mani ele o to popole sona ma fo ni generations to come wanga o ia malona ma fo le ni ting o le mawalunga o le vai a kulepa ele o pore kulepa po la o me fa la ia la ur maria ko ai si la folia ia kulepa ma siaka ona nga ngule le nga ngo fo ka fusa mo fia pidio ole ngule le nga le ko ki ka ko penkra le nga le ko fe ka ko loans o ngola nga ngule ole ngangule le ka mo ye lo nga ka mai ngangule le ngangula le ka mai la le ngang pe pe le ngangula wi mare ko mo wal pro keki mo wal ku pe le sa me ko ru milion isi le si ango la ma ka ko la la ka ngo la le mare ko la ngangule ye e mai ke le ku pe fa fo e o le sa mo o la nga ringa nga fefeu ma la nga ka ko ka la nga la personal la issue re fai nga ya la le mare ko ai ye mo kulle ye lele ma kukulu fale ma fa mai kukulu fale el fanga que fale famosingo o ngala ngang ngala ngang ngau e mar poring sia lang ngau mar poring sia lang trepa e moni le ya e sa o fai fe au sa masania fai tala le o maliu se o le nanu le ya I o e palangi o mena ta ure nanu sa al me foi ne palangi e ule ngana se ta sia fano no me palangi le nanu tangata e loa e moni le lo foi on tangata ma le nanu tangata fa fie poto
Io e o le mea tonu ale o le tupu tato hotunu te mini wai loa le le to ina lea e le to iaiso na vanoa e whemtaitai o Samoa No more. le ai se avanoa e le to iai le lavo whanongo mai a tatou ma tatou polkalame whamali e le whinangaro e le to iaiso o avanoa Ai rope ke ufia o ma rope sui au. e o foi le au ma sui au e le ai a si me lunga atu na o lalo ifo tau te vava iai e pone malo loa e pau ana o le mea ai o le fina o vale mo te mi mawhale a onga leanga i tupulanga o Samoa o lo whai mai Ma lo fa tele to do that. Ni le ka fa ko e o mo al malo pa par mia ye limo. O le nanu tu le pana tasi tesi male lua il tatou ai ta lafu biliona. O lana nanu le na mau ai tatou le lisi parpala le European Union. Blacklist. Blacklist ai tatou. O le nanu tu le pale na fai inga ai lana fai nga palota. Ya o lona tamai pe ai lo mai read le between the line le vanga le matal no joy. O le leo langa ingilisi le na matua nga ano isa mo nga polisia tu langa uma. And let me straight the fact well ke ke agree mai ya. You know what to tango su e tua tala anga le faingo au wala langa o me ya le atua ma tu le pa faftai. O le pese mai ai le HRPP fo me nga fai le HRPP le wai ngaru le sika mi ki set pese. Au te le lofo le ki le ku set pese. Pe na aula nga so e ngai tua o ai tonu le tai na tango fai mai au wala o Samoa. Ila na pa inga langa o ke so ako. O kai mo ku po. O tu pua le na amata mai ai le tele o ngaruenga. Le fa au mai lo le HRPP. Ala lo wingo fo metalanga. O le la ai uru ko ngai kais. Le la ki ngai ai lalo. E na tau wa saina le fita itunga marenga su. Yes eleva ele se ke le o mea manga ngai o fa ala ukeli. Le anga so se fai nga malo o la ko le kiuki. A o angi mea nga fai mai ele si fai nga malo o le kau o mai la ko fa ala ukeli fa ala le lei fa alu luma. A o le ubua ia ile fai nga mai nga o mea na fua pe atatu fesiri ngelo. Le ai la le o kuila e pa fai mai e sa foi kula e pa ko ngu le vanga ia wala. E oi. O le ne na ia i taimi o to ina i to atu mo vanga o pena. O yo le. Ia e kau pangu le langa si ka ko karango pena mta upule e pangu le la nga mulo na mulo ulu waki. Ai na mau ai malo. Ka ko si iba. Tuilangi taupau tangaloa le ataua asiata malai ulu te vanga I inga malelisi and so on to lo ni so fa wole vatua langa le kau ke karangore maua apuli Ya le mau. o ko inga ye kau pangu le is e mo mole wasi lu mo le is ai nga kilia le ia le fa fofonga angi usila sia mangi pelekania ma ya leto tu le Asiata o le ata whaingofia o taitai o atunu te telo langi lele nanu Lucia o Saina o atunu te tele ala to te vai e tangata e whairiri upu e lili ua I upu ma ale atu na o ye na tatou ale atunu o le whapea Io e oa I mea e o ta maiti la tu te le ano anoa le meo le nanu mana a se vai tangata le ia o ngā o to e no fo ala tu no fo to ina le matu ui e lalo o no tua tu maulalo ina la vetu le pa I ko inga isusia e le ta tauna tala no iai e loa I nase ta silio na vai lona tala noa I mea whatawa o na esia le anga o le foi tua le o le langi asiata mai foi le ai o le ngana o le mea patino io e o tu matamang a o atuala ia tunu o le lato whamomua o le lato ngana e au noa mare nanu whawhiwhelan whai e iai whainga e le whapem whaina na tsu e le taitai e le nanu o le taitai e le leile whaato whala inga taitai e lona tunu na vai leo sesi e le leile nanu e translate ia pe li liu io o mea whaatau wha o mea ni I mea ia le la whaima mea vevesi fuare tatu anu
langa o te malo lea o lana ngaluenga lana te lo le lei ala na mela fai na te fa vesia ma fo no fo le lei o le tu la mana le lana mela fai tu sa olana problem le I o lona ola Aamu le a tawala o fina ngalo tu le pa o lona ola Aamu langa ole olanga main point le mai I le vainga le ole pronunciation tu sa fua nei lona Aamu malana le mele o e pe fa pe mai o se le pronouncing le fionga le laule mali to pe ta to ngana pe broken or whatsoever so what o fsidi le usa no tu le pa ele iloa e puten nanga e sau le fa ali upu o fea o makanga ai Rusia o fea o mama ai Rusia ele iloa e Xi Jinping ngangu e sau le fa ali upu ai nganga ka maro ila nganga e mafua mai o ngalaile o mau anga kau mau Xi Jinping le ngangu le ye la uli ma so se sia tau pang e ngang fo ai ona o tangata lava wala to fit ai o so mai le kangaka Samoa ile o sangangang a o tangata pito te loya if not the o le tala tele matua telis ai sau Aamu mai pi o mea ka mai o lo fa no ngale a te o matu la epa o fa ta sina ia ile ala le to ina ia o fa wa o le pu fa la unga wa ka pepe o matua ta pepe masala lau foi lele ile ala maula ngia ile ala lana to fa te tauna apo mau ma fa mamaru pe te vai wo ile ngangu Sau Aamu I au me ile yango sa kekele ia vaenga sa focus ile to ina momo au me ile le fe o ke ro le fe fa ka wi ai kam fa ka wi a fe o I pe ke sa fe se kala un sa ko inga fa mai no sang to kala me ile ba mo ko puri ole ngangu apa pe sa ro lo ko fa ba ngi lo ko ka fa makala fa pala e o file e dise me lenga a nga lo ke lo ko ka fa pala ngi o ke le nganga mo ngi ya o ngala le sa fa le ko pe mo fo mo po ke ngangu ai lo saul le mele ke mo ai o fa ko fo I kuskala fa o le lenga fa ka nga kulepa mo foi fari fa o le para ko man kari man me fa penge o se kuskala le wo kwako anga la e fa le anga ko inga yang fisiti ele fe fisiti fa sa wala ka mayor ko inga fa fisiti fa sa wala le ba nge fa fonga la ko ele me la ule fo ele ngam se ole ngam ba ro fa le ko ya ka ko ole tasi lewa upenga o lo fa nga mai tolo wa fa do wela de tala le fai foi male ta te avalanga e telefoni e ata mai mana e tato wo ai o to sila tu I worship to ina tangata I worship to ina wa o to ye ni followers to ina na tangata fu I wa fato tua wa o lato fa ola le ava nei lai tu singa le si foi au fiata mai le na ya ai tala noai me ole ingi disi mana vanga ia o tine ia umana me walanga ole ua pale mier fai fako fatu ole mena te fai ai foi mo tati lo fai le o tama mai a o nei na tato vai tonu ina mata upulea ora mata upulea ile pale mia yo la uri mari tel tonu ina ile tonu o se matua to elele ya o to la fiata mai ya per kanar kusi ole mata upu ya keriso famai o se maka upu le e makua le fia ai ole vale le ai au kama mai e vai ka ko ye ya ole tete le yo wingo nei vai ngo boy e fingo fia fo yo na fa manino ma fa le li wori tanga te le lo na loto tu la ngole ai ate au ye male mata upu le e to ma tu le pota tu fa so fo I male ole afianga yo ma fa ona tanga te fo I le ele o maro lo sitele o la tu ma fo ono sa no nga so na tu la fo o le si va nga tau te me ye ona tatu o mai le mariu le wa longo ina mai le so na nafi o lana sa no nga o toe fai nga ile malo ma fai atu te tau na fa longo le malo I me ye o mai ai ali I ma fai pule mai ku malo
fa mai na matua ia lua le toi ina koe a so I maronga mai lona ina ka mai te tau na matua fa longo le malo o se fa mawalunga ma le koe ma uma nei mea o se tai le fa longo le malo o I tu malo manu ai ku so lai fa ku le sao o mea fa sale le anga luai no tu mala tol pasietas malo tu ma te ena mai le fa yeso la tu ta mai fa siloto tu lo le tu malo tele le ala ku sa manga sa nganga a o ia ngo mera kasi sa ku vai lua le matua te e ma fa matau a nga I no uma fio anga o vea mapare mia e mo va le video le no mai ya se tasi o tato itu lau fo I le lango fo I meta o por malo a se mai so no finga ngalo le va nga o mga fa vale mai le ko o mo fa ngi fu mai I fa nga ngang a le fo to so mai fa mai e fa lo ngol malo le me fa mai ia li fa pule po ya ngi ka ko fa nga malo fa pe ngang fa ya se me se no finga ngalo o luo ai nga sa maria ko ama fanga mga vor maria ko o lu ko dai pa foi le fe mi mei on fesili aset sa fa longo la to ina ile tunu a o tura I merito fili to sanga tele na fa longo ile tunu ne fa longo to ina ile tunu tasile ne to ina na te sai fai lunga o na langona na te fua o ina le atu le foi la o sautu atu ile situ wala ma to tilo ile mena asa mai ai o ana mionga ina fai a o tula ile foi o le o to no fai ma to ta o mai le atu wana me na fai ile tasile ne to ina el natele fa longo I tu malo te manatua sia wona na tu foi o komsino le fa matala le ya cha o yamato ile nu ulo sa te pola nena fa mele tala sia wolia wa itar to ina fertia sale e so fatu e so loto e ke pala ai a fai ke pala ai le la fa mavai ile ola le isa pola io teleta o lengo o chavo ai o ina fai mela o ia te o ia na lina sem fa ma vai ma eselom Samoa io ele manaol ia to ina lea e tali atu se tu malo ila na tainga ele manaol to ina le e manu malo ina na tainga e se fainga nu ia matutonu o se tu malo ma se nu matai ale ala o fai ina o le to e mo so na vano na sa le ola fa folinga pe sa o le mele tom fetui e se le ai e pepelo e awani fa se ina sa morta tu fa fonga to nga tanatele ele o le me manino fa longo ta to nu ele to yesa vanor maro le femtai tai o le se va na tangata ual tele lopo atu inga langona e o itu na tu te tatuina to inga tai inga le wa umalo na taimi ele to yesa vanor e fai matai tai o fo I followers tangata ye muri ilana mai mo taimi to e falango o ele tangata Samoa o tangata Samoa tato citizen Samoa lea o tato va ai le por kalame le malo le ufata tia mo temi nei a o le fatu puina a tili le ta malo ele tu poisona malo lo le ai tam fai o le tase le upu tam fai faleanga e faleanga mea mala ele ngata faleanga o nga luenga le malo ai tam fai fu e faleanga le falongo tangata ma falolo malo fa dai le to so tu le pa fa dai le so no